Da je u pitanju godina kao i svaka druga, rezultati turizma bili bi obeshrabrujući. Ovako, dok se svet suočava sa velikim gubicima i propadanjem turističkih sezona, u Vojvodini je situacija drugačija i sezona je itekako živa. Naime, subvencionisanje odmora putem vaučera koje je pokrenuto od strane Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacije dalo pozitivne rezultate, pa su tako smešteni kapaciteti na Paliću, privatni smešteni kapaciteti uglavnom, smešteni kapaciteti u Beloj Crkvi, Žablju, gotovo u potpunosti popunjeni, dakle do sredine septembra meseca. Turistička organizacija Vojvodine u prethodnom periodu imala je nekoliko kampanja, a sve u cilju da se domaći i strani turisti što bolje upoznaju sa sadržajima koje nudi ovaj deo Srbije. Trenutno je u Vojvodini ekspanzija seoskog turizma, što će značajno doprineti povećanju broja posetilaca. Inače, seoska domaćinstva u svojoj ponudi osim usluga smeštaja i ishrane nude i razne dodatne sadržaje kao što su edukativne radionice, škole jahanja, izleti u prirodi. Upravo po rezultatima seoskog turizma izdvaja se opština Žabalj. Zbog izuzetno povoljnog turističkog geografskog položaja, ova opština nezaobilazno je mesto za turiste, a sadržaj koji se nude posetiocima nešto su što se ne može doživeti bilo gde. Opština Žabalj ima 4 naseljena mesta, Žabalj, Čurug, Đurđevo i Gospodinci, i turistička organizacija je postavila jednu tematsku rutu koja se prostire kroz sva 4 naseljena mesta, a nosi naziv Put sira i meda. Zašto sir i med? Pa zato što smo mi pre svega poljoprivredna opština i gledali smo sve te proizvode koje mogu da se plasiraju kroz turizam, i posle jedne naše ankete došli smo do zaključka da je najviše proizvođača sira i meda. U opštini Žabalj možete, na primjer, da probate prvi srpski viski. Možete da obiđete mnoštvo prelepih plaža na Tisi, Staroj Tisi i Jegričkoj, ali možete i da igrate golf, što također svrstava u opštinu među jedinstvene u Srbiji. Jeste, svakako mi se ponosimo našim golf terenom, s obzirom da je on jedinstven u Srbiji, mogu da kažem, zbog površine koju obuhvata. To je golf teren koji trenutno broji 9 staza, odnosno rupa, ali drugih 9 staza je u pripremi i mi se nadamo da će u nekom narednom periodu, u bliskoj budućnosti, završetkom dodatnih 9 rupa, da ćemo biti jedinstveni u Srbiji, a i u nekom širem regionu. Sudeći po onome što su trendovi tokom epidemije koronavirusa, možemo reći da se sezona tek zahuktava. Za Dunav televiziju, Nikola Bulatović.